obutungi abutungire yahumura tende byetengo Chomujemo nyina wa General David Muhoozi kandi wabireho mukuru w'amahiga UPDF aferira ha myaka 97. Ogo bamusingize nko mukazi w'umwekambi omwecumi kandi orukushagika by'obwegese omu butumwa bwa Purezidenti Museveni obumushomirwe Major General Kahindo Tafire Minisita w'enshonga z'omunda y'ihanga. Purezidenti Museveni asingize Chomujemo okube cyo kureberaho omukwinegeze huriro yo kushagika abakazi okumanya obugabe bwabo. Remember her as a staunch Christian. She was a good steward who was given 5 talents and she was them tenfold. We shall always be grateful for the crucial role she played, and we pray that her outstanding personality will be a source of inspiration and motivation. Minister Kahinda ashabira abanya-Uganda okuraga hakwebaganisa mu nganda hamwe n'amadini bitungo bakwatanisa mu kukora ebintu ebirukuretera entunguka yabo no mu ihanga. Abekerezi abemuzita bana muri cyo kutegarisa na Rwanda kuranga katwanga twena tingarabira byabinje abizira abasalamu biguru bazayo abakristo biguru bazayo abakristo biguru bazayo ababa mu biguru bazayo okwiyeho gwaruka kanisa bagani ndengo batakuzayo shana nangu ikibere kimweto mboitesa aturana tubuza natufiga tugume turara kumba nzire kuno nabanje abo kufunda ubundi nzo mu hotel aza tishmukoraje so agira tibisho ukubaba kama mukahende kokoro mu hotel mukarga mutene nshoni mweshura abesho mukasheshe so ejo yafa tutaka kiri General Muhoozi webali kumbera omuzina ry'ebitongole bya Ministry of Internal Affairs ikiruza kustiho okushasha kwituniwe okuferwa omukiko wawe emanzi. General David Muhoozi akarwaza mukesheruzi she lacks nothing twamuragura yaremwa twamushendekereza muragurize Ednasi okuzika tokukora izuba pana mukamuzika karubwata arabuzire ubwataretengera ikintu cyone. Amakuru agagasha kwa Fred Triachera Kabango.